Opatafour TV, your channel of truth. Okay. Dear. Papa Mpacho, Yankupon won shiraw. Jacob Tumfo anya akase. Wanya akase kwesi so obaya akase pa. So mi gina ha na me dia seda kase emma Jacob Tumfo. Dia tosu mienu kwa ma ya papa Opatafour. Papa nyame shiraw wanya akase kwesi so obaya akase. Nyame shiraw. Mane nam bebre madanse ane dosu na mi twitwa so. Mako from babia metese word ni bia me ko da me bad am hand na who say power to me business to me bi Zenith for anya bibio na mum yenso bu yiye ni am gina ha photo kura me doctor kire say makoma asen ben fie me yensani aye monwanwa doctor say makoma asen papa kura wo gina ho me fa krata ne nkire no me nkan kire no me ba sorry ha chama ya da room me yale Papa don't remember when a mem's catholic die. Or mammy more na me nana no more ready. Papa mem's capo doctor. Madrani board day. Papa me tomame. And you are no papa so why be a mammy? Papa no tomedre mammy. Now we are fasting. Me jina ho madra betwa mammy ne board thing. Me nyesi kan to. Me catch up papa ma papa so tea. You want a mem's cato. Yankupon won shira jasa shu memskato aduani di no memsika ya ka ska ba sole chama ya da ruma ne tietia ne se wukuara ba konka mi wu me ba ya na papa memska sa me fa nko hospital enya sika ketua bi o 50 million anu anu so fu ba ne ba yese dia wadi ama mi nyina twam papa this kana ma mi nuan ana me fra ne so mi enkoja me hospital afa yakodu hospital ho me na mi wuye na me nua ya fra me ma se mi wuntu ommra ana me hwe ase wo bathroom wo mudi wheel be pagya me asema me kan so Opatafuor nyame geme Opatafuor nyame geme Opatafuor nyame geme masama me tiwa me kan no na nurse ni na ogina me ncha na okuta wheel ne mo no me ka Opatafuor na no otwa na ni abehwe me yesi me nua yenkwaje card no kwa 4 million si abena ja ne nyame beye doctor no so me na ya no ntwa me photo me timi na ya no atwa me sa tam ne me wu awie Opatafuor nyame na je me ampani ampa ya de papa yi ma me de kwa kire doctor wo ka se me fanko wo se doctor wo wu awie sister wo wu awie wo mo frɛ me nua ni ko gina nkyai na me bukura afu na me sister kan de wo mo kire me na me nkɔbɔ me sɔfo amane me sɔfo na me gidi di se one na ya doctor mu doctor wo ya doctor mu doctor Opatafuor nyame na me kasa me ka ma daje aboye ne tentini ne tietia mba na beka kire ajase sigai mentimi nante wotu akofa taxi ye befo ana papa frɛ chairman nyame nhirawo de ohwehwe bi amane nya yie ma wo frɛ chairman ne papa ko gina ho saa oba eno obabi sam se wo paade bi menya bi amema me bai nkofa bi ma no na me se ho sasa tam ni nyina na mawu mani na na nkata na papa de wo se me daadakam aye kosie me amen tienie o sha we a precise specialist clinic or a pre near Santasi o share report na hana date near 22nd February year 2023 you diagnose you know the all kind of heart failure any actual medical expert ni doctor wow doctor enuni oshana enuni osede ya heart failure number 2 obi nya heart failure otenase dabio nya Opatafuor dem ha ya hwan Jesus Zenith nkoa hello abenya sa hoto no abrochirefo ebia wo hwe me enya sa enuni on the 22nd of February 2023 ya asem ya wo kan ya otwa hwiye enuni yako diagnose na nakoma nyina asai heart failure eni atwere wa ha no kwasem so say obaye ne Zenith for dem amuhunu
I just say catch them was papa we did the iron. Emperor into Mantonto. Cause we did ye. I'm saying a day or so now. My name cry said it is so be a woo I at the tunnel. I'm catching just as saying yes. Unyami wumwa obesatena siano mo kwan. Amen. And the date you say 12. Ubi a wenya heart failure. Hello. Akuma no ajiegu. Bibia anya adwuma wa akuma nim. Ananya no ni heart failure no. Na heart failure achiu enya obi a odi how many days ansa na wawu. Nye dana. When you heart failure or that's what tiase. Hallelujah. And you Opatafour nyame ahwan. Sometimes. Manim nyina honhone. Manim nyina muntum. Onu ankasa no nim di haya no. Onu nanim ahonhono no oka. Na di haya wo no. Di ya tworo wa ha no. Anim honhono di ya tufuo bo. Oh yes. Yes, hearts dear. Failure. Enuni. So what we be? Enuni. Heart failure. Yes. And our hano. Heart failure. If you are being diagnosed, say heart failure. Oh, unka. Bonseme urade. And there yaliye bi eda oni padwiem. Urade besa wo yaliye. Amen. Efri utiri so. Ko nom pem. Yes. Any umojam. Yes. Waya sutiri no. Yes. Onyame ayare santo so. Yes, Lord. Nyame shirawo. Yes. Obese nya akoma betena se. Amen. Ofie ni pantimi nkuda. Yes. De urade aka nkuto na bebam. Yes. Na badale. Jesus. Yes. Ukuna ade na obenya. Mimi hwehwe animu. Ebeye ye. Your friend say I'm a frima. Sound. What? Hello. Hi. I see me in your day. Una kusa asofun. Na me so e. Da be na obekumi. Kanto patane. International. And you put it there, Hello. yes. Muntunufu. Muda munka bibi nkyere na ansa na maba. Afiwe ye besia o. Opatafour nyame be me yesia o. Yes. What's Hello. Oh. Yamfa mo no a. What's a fear? One could be our what if you are sitting in issue? Okay, Piano Pumano. So mama. Piano Pumano. Father, Mario. Bon, c'est que c'est pas.
Mariel. He said, "Me have a hope." Bon summer, Yes, Lord. Wait. Oh, Baba, can I say, Yes. Amen. 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 Aminia wa hamiache. Akakumishusa. Wosu be kumia firi asema ya odai. Sanyo Opatafour nyame a akamuni ya kumia to atwena mpa. Wakume baba ama mi di ya wo mi. Wosa be kumia ma ya odai. hello. TNA. Oh, hama mi we. TNA. Ebi a unim story ni. Ena ma mi we dwane yese ontra o mani nuane nkunu no ko so foforo. Na ma mi a ne honhom be manifestify ababa wa yi mu atini akọ no akoka kire de se sofo no ode ne ho akogya ne spiritual physical obekunu na mpa watimi aku sofo no oh wakunu live o enye video ama sofo na wu na we ja ma mi timirika no ba ya na no timi se odi kontiba na hwi ni tirim one man heart failure akwo kunu and say wasaba hanu a obe trete me no na we power no man yisu kase no ketuwa bi Amina wetima me no. Ewade asa ka honefu. Edi go se wo sese ma me no. Ewade amana me mo. Tia eme fi yese. Yesa me de kai wo so. Ama metie. Ono na yasa ne wo so no. Hey! Ebu wo wo. Usi tia bu ba kokua. Ebu wo wo. Usu ebu wo wo. Hey! Ebu wo wo. Usi tia bu ba kokua. Ebu wo wo. Amina wetima me no. Ewade asa ka honefu. Edi go se wo sese ma me. Ewade amana me mo. Tia eme fi yese. Yesa me de kai wo so. Ama metie. One na yasa ni wo so no. Hello. Enyanwanwa. We obi besa ko ka se odin na ahihye hu. But your friend say edi be na de ko hospital ho. Matafusia mpacho hwesuye. Matafusia ene wo ho no. Heart failure 2023 on the 22nd February ni age nyina na da ho no. Precise Hospital Specialist Clinic mpacho okoha omo wo sa document no ho. Heart failure. Eradi ntwia watamfo nkama wata. Yami nshirawo. Amen. Eradi mo no ma nanom no ma nyina ho bambo. Amen. De o ma fakọ no de. Omo mfanko. Amen. Na de akai de. Onyame tua de obesole wo soko. Yes. Yami nshirawo. Amen. Bon sema eradi.
tena seman ewiase ehu unim ebeduru mire bi wa abrabo mu no na ohia prophet ena akwa bi kan chiro semu no mu o se me papa nwan ayera eti ye ni odifuo bi a ye be kɔ no ho no se ba ku pepi ena aka ona akɔ ukɔ na wakoma agye agu a ɔsama ne so ɔno na ahohomɔne nyinara ɛpere omuturu n'animu a yes na ɔmatɔ fam ɔno obusa ne sɛ saa difuo ɔwɔ he ɔbosan station yes wudada ne saw yɛda ne kɛseɛ paa saa difuo no ɔwɔ he ɔbosan station nyame nhyira yes so short papa be twa so short ayi ubo mi shem unity we dey meka kakra next time maka dey aka ubo mi shem 31st mama me ni madansi born show hallelujah me dey ready ase kese pass 40 days we dey adwie dey tosu mi enu last year masasi amato no 20 years and cry akwa bia bedin hene wose wo fa asase no enti wonu abu mi fence wo na gu asan asi two bedrooms atwe abo abunwa agu so ne ye frɛ me ka kyerɛ me sa no na me kɔ ho na me ye audio bre papa na so papa asase we ma ka kyerɛ sɛ fa be bie akra enso so service wo ho na papa me ka odi me di agro obi na efa no nti sɛ papa be na fa de a ene ye me de ma wie na me frɛ agya sɛi me ka kyerɛ agya sɛi wɔsi nya abotre ɛna me sɛ papa ma corona ɛnkyɛ no corona hello ɔsi me ma de na ɛnkyɛ no corona ɛna de na mari nkye watamfo matu ogulu so yes nimu toa so afɛ deɛ 3 days ɛna yɛ Sunday pictures ɛbrɛ me sɛ hey mami na me sɛ yes akwa na waji wasasa na wanda that hospital e wo me phone so ya di picture be ya di nsuo sisi ne so corona ayada achelo dia to so mienu na anu ya me ba ye empete mi hu bi be 40 years ni empete sorry anu mu abesisi me dan so je so mu bu dan no ene kwa do bi ena no ba so pa ho no mu ye meeting papa je so entamo ho no mpese Deri kan o matumedu o mo anyame is Opatafour ba you come Opatafour ba ngam se papa krofo no try me o what o muntimi nyo hui eye no kure wo ma try me ntamo ho enkramofo ene abayifo bi aso twa me ho ahia ene o munyina hu mia no mo sibitrase bon Samuel hello aya na nipa bebre mi nti o mase. Why should you take something anya odia? A tiny mansion say yes ye na ibe jahwa edai akọ. Na unim. Ura bedroom a ene ukọ akoye experiment we. Ura ha no he that baba we nam she. The opesa o kire ura de say o da dem akova ho nyina. Wo tire wo nam se den a ebetimi akova dem ho. Enye da. Enchansi sheet ba akopede ya. Ase umeyemre ho ase mo wani mmiri obi bi da o mmira so a ewurade be yiwa pie nyame nhyira yes ma me de ya boni tew praise the Lord with me eyembienu so me ka ba akopɛ next time ma ho nye ha men kan nyina na bi kawan okay. And he said, said last year, program. Okay. And Saturday,
me free Accra. Me free Accra ba Kumasi Friday. Now, ye program no Saturday no. Na me godson so to ne bedding Sunday. Okay. Na yekoye no wie. Me ba ya nka me sa kwa Accra Monday. Na madam for ne say adwa wo koye de me na Tuesday na wo. Enti me be di roughly 5 days ewo Accra. Wonim bibi. Sa me fi Accra eba no kitchen me so me me cooker no. Me bena no. Me just so when chai bena na 5 days. Nyabutro dance ye we hu. Odi ase no kasi odi ase no. Obedi how many days? 5. Kashagu we ni. 5 days. Yes. And was so bena. I cook. Esiso. Ewo fie. Me ref. Etere. Na daso. Na guso den me ko e na. Me ne nephew na ohine pono no ma me na oje me nema ekọ mu. Owura kitchen o say mam. Na am say ada kwaku. O say you left the burner on. Me so me fie ahye da won crying. Hello. They see one crying so leave the burner on sir. I didn't. Na ye dey. No na banister na se no. Na akwa oye welding work no say ya the turpentine esi ase. Nti oye de na etitija no. Ne cha no to. The koka turpentine no eneja to mu. Nti efie ni hye ye na unya ma ha. No me ma ofie ha o. Na unya ma ha. Adab na me ni. Na we no so no wono ankasa no ahyeda. We stress so na yire afi. De wa stress so we twa no akodi ba bi say 5 days. Onyame agine gya no hu say ya. Ejane say etra se kan otena ha. Uni. Onyame ye miracle bi wo Genesis. O say na obo soro ni asase wie na nsuo ama asase so sakasaka. Na o ka kire ensuo say onkoda. Na asase so nya dai. Awurade ka kire ejane say da. Hwe no wa hia nkoma bia. Compare say obesa dai. Aba. Until you went back, met the burner on fire. Nothing. Everything was as sound as anything. Bibianche, entino me beka we. Ayi onyankopon animu nyam. If you say me ba no me say me ko Opatafour. Sorry. Bon sama rade. Hey. Adiebi wa enya normal. Was stress so. Nan saying akokora me ye nam se me koka mutuo bi hye. Na me refie. Me jasi jaso na meda dem. Say me dan ko na se na deda me. Man na kesi o. Me da be 12 minutes bi. Na madana me tin wonam say hey umutuo no ehye. Me bo pitiri. Masa me quiet and not silver and I did not black. Mutu na she. Now imagine say na me jaho ko di 3 days one cry. Na obedi Opatafour enchen 5 days. Then another so. Bibia anya dai. We nya urade na aye. Yami shira. Papa me dance. Yami shira. Amen. Praise the Lord. Nyamishu be our country ni bipa. Misu madanse ekitu ebi. Mejuma fufuro na binya no. Omudi me to probation for 6 months. Okay. Tina me resa nka 6 months no. Obe confirm me. Ba me twa confirmation letter ne mba. Okay. Nipa mininu su regiment no ono so nyane de dada. Okay. Miko catch each na see ochina they are aware they work on it. I say me man pressure be. Okay. The first women am the two radio nim me so come home 7 days pepe na sa you should e free ho. O confirm wo adwuma nim. Bibia they can bia
I hear the diamond. Everything is you alive. I drink it. Bon summer. Amen. Yes, Mamma, dear ya. Dear no radia. When we say criteria, say Jatata sooner. Now we are dear Habano. We are Canada for symbol. A symbol. Okay. Mammy obey dance of this or Canada. Okay, or Canada. Dear dance, Mammy and Camepe. Yes, Canada Nino Hanomra. Amatabra. Okay. Yes, Tinas Jinaho. Canada for you. Muflag no. Dear. And I was so yeah, and Papa me bani we screen says symbol way. Okay. Your school Canada for symbol kesi. Certificate. Maybe mami certificate of what? Yeah. Masa mukasa na me guardian citizenship. Yeah. Okay. Mani chirechirem ekoye de mami. Amen. Ona ondim ye nyankopon na ye som no no. Sawan som no a enye hwe. Na ye na ye nim ye nyankopon no. Ye ba som ne de bia. Amen. There. Bible kona sa kase. Ona wo twa ye nyankopon Jacob tumfo na nimu no. Omba na hoode foforo. Na wo tutu sa no ma okowe. Ye dim sa akowe o tuko wie bo pa enso omre. The Jacob tumfo why je me no. And he saying since 1986 and I'm called Britain. Na me yesa me pekata we bi. Open Canada for citizenship card. Britain card. Even passport to crime and sanka. And I'm travel to America. Got these 16 good years. Who got these 16 years? Our America so. Landing me the 10 years, my sanka. US 16 good years. A tongue was saying, no mubi wa hanamu mami wo nyan sorry. Hello, nyabo chere meba. Oh sere. Hello. 1986 eba bedru 2023 momo date ni mami. 37 years. Say 37. 40. 37. Mumu wa hanamu mami. Afena na wasoro ye tunufu a ontie. Hello. 1986 and oko Britain Ohima Chrome okodi 10 years when young krata no say twam eko US Barack Obama asase so Donald Trump asase so Bush Joe Biden asase so Abraham Lincoln munne hwa mo okodi 16 years ma metowaso ena ye dey me da se papa enti mi fi ho minya green card of America unya green card nanka me pewei enso me nsa nka wa America me nsa nka ho okay enu nti me sa ya se masaba Canada okay number Canada 13th September 2013 enti mi bae no na minya adwuma anya fisi na mini ho kata okay enti baby obi di ne kata mam se me nkoya adwuma no na pese me ka bus tintini be ni be na pese me ka o pese o ka bus utri bus okay se me wo US no na me ka bus ka se fiti US eba Canada every 3 days enu nti enu na government enti o mo ma me se me bitimi ba okay enti enu mu na me kodu ha me ka se me citizenship no so be ma me bi nti me di atomo ache enti 2020 year na me buy me baba me di tumu ho na me ja ho ba na mbedu ha na me ho na me di ka show Opatafour programs enti bo ha am there be meba krom ha ti me buy am se baba sorry wa ha ti me buy ya na mo na bibi di Nyankopon ya Zenith for mo ni gidi se mo gidi anka dia make nka mbeta machi na nka ya so Nyankopon ni mo ye enti o the application form no atumu ho o ko apply for citizenship ewo ho ena uja ho na ba kumasi ya ebetena Opatafour na ase okay me pa choma me what in Canada che what be da say we be citizenship card abra unko interview
Abra nkwa exams. Abra yam answer decide we. Pacho anya adwuma a process just a what now 5 years. 5 good years I went to Kwanda and son what me apply Canadian citizen. And son Canada for shey. Tienio. Dia wo kan won te ase. When ye bibinio eye broni. Eti broni no kululu ne Canada bia. Utie process na ma me ne kana osiji so now 5 years. And son are qualified. And son what me apply. No, let us say, and yes, out 5 years, I need the amount. What now 5 years, sir? And son 5 years soon to find. Man, Mike, no chiri. Your mount immigrant kratana. Your mount immigrant 5 years. Did not 5 years. Untu kwine. And son wa apply citizen. No, associate the bema and your rest assured. So who apply any the amount? There be that. Just no a process. Who apply crana? Put here $250 now. And sana or more process who paper. And also be a 2 years. And sana ya fraud for test. Bokwa exams. Exams. Yes. As a we see a book or higher the mawa ubesia. As a we kunu omani history. And yes. History count. History count. No exams na kwatire no. Enti wotwa na wo pass ya afi na yaje watum ansa na munyina makohia one day ni amamo appointment afi na wo kwaswe se wo besa swe anu antwa wo mu ho okay so am trudo okay to aswe wo besa swe tie mutie process no ni hwa yemfa compare kon fast wo no ba ha no nya ne de to aso enti wusu ewia ansa na sa certificate we ye de amanu ye de amaw ye besa ma card kitwa bi aka which is citizen card we certificate enu ni enu na yes fa camera ne toso wenya ne clear abrante no se kofi ma me mfa wo se afa mi hu Yesu edem anini ye otwam afei tienie me pese won narrate kwan of fast wonya ne de no abrawan kwa buruchire ho enso wote ha ne je komtumfo ne je ma no tienie ahama me yentos ana ye dai joko to for my mo correnta ban se me ntunu me tuyi ne tu am tuye no o ma ma dwen ni nyansa ka ho e yampa se de ye ma me wo ka no wo koye yi ye ma card utim the bad which Ghana at the Kobe Bia, but so would need citizenship now. Your passport now, untim fly. And call Europe to baby. I can you know. And the only mammy we and them job at time made it 2 moon. To the application, a 2 moon now buy. Buy my fly for almost a catano. I jira Tinyadia, Mehuna, this I'm a fly. And I'm to say, job Opatafour so they ha. I quite bridge up what was said, I'm in class over there, and you're call. And Temoa and a minia letter. The picture just say, I'm just say, yes, I'm in Canada for Sebra. Immigration for yes, immigration Sebra for interview. Interview needs I did my make us exams in here. The teacher and said, man, why exams to be a who saw one crowd which you know. Means to swap me try take it to December, when I did your program. Number catch just say, me call conference man on the 3rd. And I'm saying, Patros, I date noir, and I'm saying, my interview. No more father, no, mamma. No, I just say, it's a debut. But could be not, in war, maybe into way dear. And my name pound to train. No, I'm saying, empty over here 31st, no. Me class and me feel here, I may quad with children. I just say, because standing on the 3rd January, and I'm saying, empty me drew fear pat. And will be catching him today. Be so to me, zooming a yibi. What you Zoom call meetings no or your interview no. And I won't hear so come to patcho. Then when you bet see them saka. Almost is a walk from home. Nam see the metro. Nam the man yam nam bomb paya. And today you do on the 3rd no. Yami no call papa. Mo fear me force obi anyame adana de be fo to hwa de sense me pese me nya ade ne kuta. Enti mi hyede mu na me bomb paya sa no mo ma wie 2 p.m. Okay. Na ye kro ma 7 o'clock anywhere. Okay. Enti do Satan ma set me BBS when me see when my lem na me de me flag here papa hu ye
the album a chise and a bear and a more promo. There's a missing TV. Black man with black sense. Was that the flag back home? I'm going to know. I didn't have flag be more at you. Hello. I feel Michelle Radina Day. More at you. I feel dear, or Mubusam said, me can't know the man them the 2 pound cup and I were him. No, Missini. not the Achiromo. Almost a camera next. camera next. Ghana. First question, are you in Canada? And I'm saying yes. Also, Canada. And I'm saying, and I say, oh, if you're crying nowadays. And so let me chant. Now, Ghana. I'm Ghana. Now, the amount of Gideon said, flag in the bomb, into a flag in the bomb. Canada, no bomb. And here, almost say, first Caesar's a brother. I'm saying, Caesars. The Edian coconut 40. Okay. Almost a cut it in 4 pieces. I'm saying, I did everything to come between women to be fun to claim him. Mr. Manson, young can't tell the children to see it. They better make them. Almost say, bring it. Nature. Oh, camera next. Camera, no more show me. No, to come. Now I'm saying, come here, make chat, may how would that was so now the baby, the channel was a mitricha. I feel me did show almost for piece for 42. Never offense, if I see this, never can say, a teacher, my own name. Nature medical, this year, the papa men soon. Me this no job, almost in 1 more. No, my search, I have 4 pieces. Almost spread good on my hair. My spread each other almost say, see, I did what by a citizen. Ah, what cut? What by a citizenship? A citizen of Canada. Tise unya Ghana. I feel dear, the Obakan say in 20 days' time, on be mailing me card at Breme. Made it to me fear Canada. And 20 days as I say in the Australian, they mean your call. Me from answer. She don't catch me and say, me card in number. And I'm saying, I didn't a buy up on me fair just on me buy some kind of barbecue. As I said, I put my dream in tears. Say, I dear, my pen in fear be brain. 1986. Zenith. Samosa Sum Zenith. Me fear chama. Me kwame me man me busu anyina. Ye be som Zenith. And I know that my sofu yinka story bi. Neto aso. Sofu. Uso wo fase ana wo de okopa visa wo say. Papa me wo fase anga say. Minister Penyiba. Ne wo fase. Ayi fa visa na no open. American visa. Okoduru embassy ho. Wako 10 times. Wako 10 times. Ni nyina oma ye de ya. Oma refuse no. No ma refuse no. Muntie enti no refuse you no tie bi. Oma se akosua. Ukunu din de say. Akosua. Ni kunu din de say. Na akosua se say. Mrs. O se ni kunu din de say. Mrs. Gabriel Watson. Hello. Hi. Ne wa fase no. Oko interview. Obao. Eni ebusa ne say. Ye ni uni asem. Akosua. Ukunu. Awoti America meboa. Yeah. Ni din et say because me ka say ukunu ni din. Ano se ni kunu ni e friend say. Mrs. Gabriel Watson. Abso obi nya hu de ye pa kire. Martin line no. O se ni kunu ni e friend Mrs. Gabriel Deya Watson. Just me de me hu wo fa ase na adwene mu ni say. Just of so kira say just an yiri no. Enti Mrs. Gabriel Deya Watson. Eno mo pamo no. No pamo no. Eno sa akọ faali biem. Sa akọ faali biem 10 times. Ba ku bia $5,000. Ba ku bia say $5,000. $5,000. Osa ko bia no ombusa say ukunu din de say o say. Mrs. Noah. Bonsam awurade. Mrs. Gabriel Deya Watson. I'm crap. Paper 7 on my experience be pa. Paper 7 on what experience be? Hello. Hi. And you got na ye. Oteha.
ni gidie ni na ho brasie nti onko baby ada me kai there was a time bi guy bi free abosi okan okay esubonten na esubonten oba ye na osi ope Canadian eisa na okoya omubo you know say what na krom ho tata so many years woni wo yiri ni wo manyina na nkola no we osi wo mu ho nso so wo mu ho onsi ho da papa bon sama urade nyame shiraw urade nton kanem until I you. Amen. Yes. With my coming there. Who count there? There be. Yes, dear ya. Mamina do so now semen come on. Okay. The battle Nadian say or say since from 1908 no. Since from a free Ninkwala Bremo see so. Na odabia honhum bi ne ba beta. Na wachini sa. Onunye. Wow. Beautiful, pretty woman. Wow, you came this very morning, oh? Yes. Oh, was it yesterday? This morning. All the way from the States? No, all the way from the state last Friday. Last Friday. So you came on last Friday? Yes. So where were you? Were in Accra? Yes. Okay. You're welcome. Okay. Babanti, what's wachini asofo sa but if we say obaya obeshia no. Who na jana? Eh on sa metwi biem. Me so anya de ya. On sa metwi no beba nam de kotokuro te ho twen no. Nyame nhira o. Ewrade mo ho ban. Nyame nhira bebre. God bless you. O se de ya. De ya born fast. Mpacho menya stroke. Ubenya stroke. Yeah. But ni na ko free say broni bi di na de ma me say me fen si o ma no. E na boy na me de ko si o ne no. Omo ovia obie dan na ovia nyema no. Dia. Casino nioma. Hosting machines. Okay. Yeah. Ana obi ko wia. Warehouse nipa no. Okay. Yeah, no dwane ye. Okay. By ne mbehia ye wapa. Ene ya chi no. Owia no dwane. Dwane ye. Dwane how many years? How many years? Over 4 years. Ana owia nioma. Ana stroke sa be ye o. Stroke sa be ye ne. And next stroke ni ya o hefa. Wonsa. No ntimi maso. Dabi. Na me ntimi maso. Enti nese onya game bia obetimi dia to no kom. Obetimi amaso. Yeah. E dia to game kom. Wow. Oh. Enti me ma semba na papa so ama. Nyame ayi ama me. Enti me si me ntimi dina dance ndi. Enti ene me ba be dina dance. Nyame nhira. Onya stroke. No 2 mirika. Broni eja pade. Odi ja no so onhwe so. Any Paul Ben ko wia e no adwane 4 years ni. No 2 mirika ba e. E man akwankyere kituwa bi stroke no atu ayera nipa no so a. Odi ade na adwane na yenya no. Ache no. Bon sem awurade. E de ama me. De Nyankopon ase na me do Opatafour nyame ase. Asema mbeka afimu ene. Me yese metu kwan. Na me ofa wosika kakra ntim kaka kire no no se oni ya meboa oni wani edin wo kwa abrekire a wo beboa fie me koye na no ye le for ne koye na omo de visa ne maame omo ka kire tewe ne se omo san for mo ho mekire ba me de yankasa me mfa me ho mekire enti me di visa na me se ba de me da wase enti me ba na be ka kire papa na papa se se de wusi wosika ide abrekire nyema matena se so apeska saa sa me de betu kwan menya enti me bobo ambabusu afo ama ne mo keka omo hu bo mu ana papa se wo sika wo Ghana ha enti nya abotere mpere wo ho me sa adwene memmen ho na madwene adwuma me ye ne amakonto e ho ana mse mate me koye enipa 8 ye koye testi covid ne ye de koye na bibia ni covid ni na ye koye enipa 8 ekoda hotel Dana yekodu Accra no yesa cheke ye yesi wonko awo covid nipa 8 me wo covid mutio tie story ni yi oko interview opevisa country bear Germany oko Germany omo de visa na ma no oba be ka kire be no na mse da bi o shebre ni Germany abonten so
Because I need to me and na. Obesi okono oba na ye friend Boga. Hello. Ya Boga. Eti wasi mechi a. O dwane akọ. Na we na minyame a. Obi wo yuka otimi de ne ba no. Omo nyina akoda ade akyeye. Obedi nka akoye test. Ekire se COVID ni wo mumu. Ade akye anopa mon ko run last test. Enipa say 8. Obia ye. Eduru wo so no. Unko ade wo COVID. COVID. Ade no so yakoye test no be 10 o'clock. Me ye no. Your flat is be 1 o'clock. Anajo. 1. 10, 11, 12, 1. 3 hours. 3 hours. And almost say after 1 hour time, flat in between your meji. It's me famous or say, me am Mr. Saint, two can't papa. Or say, me tell Anajo, me friend crown one fa. Me who made since me one put that hotel hole. Baby, me super papa, mine or crab a bopnum. And so, now 1,000 credit, me fancy scan a war a canna me him, a new 100 million. As me buy a few money, Yanko point their wise men, the American say papa Yanko. Yamishrano. On show palm. Yamishrano. So what's not when you muda? Pampacho, Anna, you best start fasting so no. Me yare, na yare, me call hospital. Almost checking me BP, almost be behind me. And no mama Maria drone and Ben, mom checking Maria drone, no see be any me Maria. Ah, me who post an elbow down who I'm will cross me any sin and be when you say. Sajina, the bammy to me, friend me no dimechi. Me mammy so won't papa, won't me friend me no dimechi, please, no, I'm some mother. Me so I know I play you, no one me problem. And I want that side, all those all I can't sing Biana. Now they didn't know me sharp. Say, oh, cry. Say, Papa, all show body. Papa, I pray on a hard journey. On a hard. All animal on Shakobasa, you are. Miniwa, Papa, because my dream, I am saying, me, I'm a name. I said, when I'm hot, come out, but I said, my dream, me, also. It's Yapon, sorry, Sunday, and I'm yes, I may continue to have a trial with her crown. I'm Sassa, I'm a china papa, and Papa, may I you know so him. I'm saying, baby, cry me, so me, I mean, who say, me, no, okay, I said, me, bedroom cry me to try to make me say. Minim de ayame na papa sebra o ma me wo yo sata me minimu se ni kosi me gusu se ni na ayekuro ni manum na na papa sebra che wo bre wanum na bie manum nhyan kanya me se anadwo no me daya ma adechi ye ma ante hwe am so Opatafour nyame se me da he hello nyame hira no pa Opatafour nyame wo se so da he nyame hira bon se me urate ayebi Idru mire bi aya na enwanwa obi opɛ citizenship me de nka bɛya me tufu ukoi kɔpɛ flag ba ko bi yɛ dɛ efa si u dan hefa umpa ne de atifi anya bia no flag no ebe so dan na wo sa kurom hɔ bon nsɛm awurade Opatafour TV, your channel of truth.